Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Nakapanawan di giti kakadom nga trabahador, Edwin. Siksika lang yung tinabati. Kung kaya mo. Tinagarotin. Anak? Gamuta sisyak lang yung tinabati dito eh. Di, inakarotin. Papa nam. Kat, agawit akmat na. Di mo ka di kaya ko, ha? Diyan niya. Hanin? Uy, pauyot sweetheart ko, ha? Kakaisuan na nga, madlaw nga sika. Nagaragraksak ka launa, eh. O sino ko matisakan nga maragsakan, siyempre. Adda ka, nga nagastos di birthday ko. Adda ka nga ipatpateg ko. Adda ka nga mga ipatpateg unay-unay kanya. Kaya nagaragraksak ka, Kedwin. Waray siyak ni Rasol. Nagaragraksak ka kami. So nga ko, ha? Anya ko, ha? Abi di mo meme ka. Diba mo okay lang? Saan? Hala, pauyo. Kahit ko, umiyangkan. Manong naming ori lang nagaringan gantrik nak itadayta ng baga ni Mirasol. Umiyanak ka, no? Kat siyempre na umiyanak, aniya ti mapasama. Manong naming may saka construction worker, assistant foreman, panagkalan ti sweldo. Nabayag ako ng trabaho kat adun ti ornong ko. Siya tinauna kata kami nga talong agkakabsat, manong naming, high school graduate ak lang, ngayon nagagata kiti construction. Na dumaduma ti papapalami manong naming, nga iti na iti agundaway, iso palat panakanupiak. Diada kami iti Isabela. Kasalsanak iti nga mamati manong nemi di aklunin nak ni Mirasol. Idi iti talo kami agkakaribal. Ngagpapada kami madlang agkatrabakuan. Agbanbantay iti tiyanggi ni Mirasol manong. Inget pintas na. Kaslamay isang artista. Nabiyag dagiti matana, narumpi dagiti bibig na, naurnos nga namum, kaslamarpil dagiti ngipin na. Napudaw, nalinis ti kutis na. Kaslasaan nga may bagay manon nemi ti panagbantay ni store, iti sari-sari store. Gayam dito'y ko hanamuan manon nemi nga taga Bisaya, Bisaya na isuna. Nga nita graduaren iti high school, kat imayan nagyan dito Isabela, iti ayan ni Antina. Nga kasinsin de dinanang na. Nga listo na nga nakasursuro manong nemi ti diretso nga sao iti Ilocano. Ato ka naman kita kararim kayong kuwana, at ang ano pwede kita engineer, doktor, businessman, ngimsan na akinayat ida. Idi siyak ti pumasok iti puso na, uno sumrek iti puso na. Hanang mat naman ko na nga nagwapo manong namingim na laingak laing nga kumarinyo, na laingak agdani ti putar, nabagas na samit dagiti balikas ko. Mananiwak, nga na ita tinakatignayan tirik na ni Mirasol kad siyak tinagbalagi, nga nakagunood iti nasamit nga wen. Kaya na ito nga panagkasangay na manong nemi, siyempre siyak tinaggastos. Ita, ibagana, nga umyanak ko. Imyanak nga rod manong nemi kat dito'y ko na panagnikan nga talaga nga siyak di mo na nga nangusat iti kuweba na. Nagpatnag kami manong nemi nga nananam iti ragsak. Kaya oray, no, napuyatan na, kinakapsutan na, kaya kabigatan na nagtrabaho o klanta. Kaya ko na ni Poruman mi, nagasat ka, Edwin, taranubiam ni Mirasol. Kaya kinunampang na panagnikam nga Virgin Suna. When boss, nagasat ka talaga. Ngayon man yung trandam ko na. Asawak, siyempre. Iawid ko sa Jalawag. Amom, ti makaasawa, ti kakasta, ti klase ng babae. Ag problema kan to.
Ano ken mo sa sulisugen, makasulisog isun. Kada sino man nga tao nga makakita ken kuha na tarigagayan na ang matagikwa. Kasla ko manatay sa nikwa nga maapalan. Sa nikwa nga aramid na dati amin na kamaylan tapno magunod la isun. Napudnot pa nagayat kanyak ni Mirasol, boss. Napudno ita. Ngayon alisong tumat na masulisog. Masisirap iti pirak. Narikat mo dan, husgam. Ay, awang kas tagsakbay. Nanitkat mo sawan. Saan mo nga seryoso ti klase ng babae? Tingget pintas na. No makaasawa ka, tikas keng kuana, sos, sigurado lagi din ang problema ka. So, ano siya ka, Edwin, sa mga seryoso. Ureta na alam ba't ti kahit mo keng kuana? Aging galadyahin. Saan mo asasawain? Saan ka mga asawa itikas kinimirazon? Ngayon saan ko din nang manong na iti porman mi. Doon di kating kalikagong ko at talaga nga asawaik. Nga di malpasin ti balay, manong naming atop trabaho mi ti Isabela, inyawid kun manong naming ni Mirasol. Bana ka nakasdaawan datatang kininanang kinigdi kakapsat ko. Anak, talaga ka din ha. Asawa, imisona. Wala. Opo, unay swerte mo. Taingkat pintas na. Yung mamuna ka di ba trabaho tinuag ti balay. Nalaing tatang, nanang, pagdragan yun. Mapaniknikan yun to. Kahit kabutay niyawid kon, pagtasar na antayon ti kalaysan. Kahit agbalay ka mga dagos, iti abay ti balay tayo. Pangipatagdar ka mga dagos ti balay mo. Kahit kasta nga ro tinapasamak babaen ti tulong dagiti patak ng obreros ken ti kontraktor mi manong. Iti malpasan ti kalaysa, nakaipatakder kami ti balay mi, dito'y kami nga nagnaed. Dito'y maten manong nemi nga nagsangit ni June, ti nauna nga anak mi. Iti agdantalo nga bulan ni June, manong nemi, kinunakanyak datatang kininanang. Anak, adamadmadlaw mi iti asawa mi. Anak madmadlaw yun. Kanayon nga ibati na kada kami ni June. Kat papaparan na. Adala mapan ko gatahan ko na. Ikilag malamalim tumat na. Anak, dahito hindi di kabut-buteng mi ako pasama. Amangan no, adan nakasarak keng kuwana nga lalaki, namang sulsulisog keng kuwana. Amang mangtid keng kuwana ti adwa kwarta, alahas. Nakaasawa kan sama anak ko. Iti saan nga mapagtalkan nga babae. Tingkay nangigan, papagayam ket subagbanula nga paset, ti pagkasalitaan ni Edwin itilawag City. Dedo iti umuna nga lagip ti napalabas, True to Life Success Story. Ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti July. At datayon iti third week, kaya mi, halos malmal pas tayo manen iti bulan ti July. At mamuan tayo ito ni sino ti 7th grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii, kaya ti programa tingal lagip tinapalabas, iti Action Radio TCJC Lawag. Nga mangmangigan nyo, iti kada 12:30, aking kanat alas 2, iti Action Radio DCJC 747, iti dayanan, iti radyo yo, kaya nadamit page da, iti DCJC page, page, iti Facebook. Mabuya yo, mangigyo, papagayan. Ni manong yo namin nato, Nemi Ruiz, host iti lagip tinapalabas. Kaya tumandama ka ita, ngagbibuya, paki-like, paki-share, dito yung page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award page, ken pakipalo yun saan kay payong nagpalo. Kahit ko kayong palagi papagayam, di kita drakil nga premyo, iti program at tingal lagi palabas. Malaksid kada iti weekly, ken monthly prizes, ada agur-uray nga grand prizes. Kasi iti grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up,
30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Iyawis mi, iti pa nagsurat yo, papagayam. Tandarin, agpitonton di grand finalist tayo. Yeah? Kaya umadado di kita sasaruno, agsasagad nga surat. Kaya baka no, iti mabit, mapilapan tayo ton, ti aging ka na iti November. Mauding Sabado, iti November, papagayam. Laging gana talang ti November. Yeah? Inton malpas ti November at danton 11th grand finalist tayo. Kaya may reply to di gitoy sa mamagpilyam no sino di kita mga bakit ti grad winner, first runner-up, second runner-up, third runner-up kay special award. Kaya may award to. Di premyo, that certifico no plaque, iti pamadayaw. Into no December 16, 2025, nga pa nag-birthday ni parang Reynaldo Ray Fiesta. Nungit iti YouTube channel, ti pakabuyan nyo iti dito yung video, iti YouTube channel ni Manang Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kayo, papagayam. Okay? Dagiti mayat ngagsurat. Tagunakon, i-computer yo sa USL iti email address nga nemiruiz@yahoo.com kuno saan ket nemiruiz123@gmail.com. Bueno, isearch yo ti Nemesio Ruiz nga Facebook account ko ita Facebook. Dati nakakalugungak sa akin ag-message ijay messenger. Sir, kahit ko pa interview para tilagip tinapalabas. Uno saan, ijay yung i-type. Dati pakasalitaan nyo. Yan. Tapno na dire-diretso. Tano ijay yung i-type, di messenger, alisto lang di pa ng copy fornice ko. Copy paste ko. Hanggang nga-accessan pa iti email address. Hindi kayon. Kasi yan, marami din yung mapagay. Kablawan tayo man, di kita kang kanayon nga agi-share, kaya nagbibuya, agi-like, di programa tayo, dito page ni Paring Ray Fiesta Sentenciador Award page, papagayam. Yeah? Dito tayo. Ni Danny Agpoon, ni Noraline Perdido Tamalay, ni Trely Mateo Bello, ni Leti Carbonel Tagabi, ni Merlin, ni Mami, bibuya ba ni Mami, Merlin Ruiz, ni Soledad Calpito, ni Joey Freddy Taklay, and kasamatan ni Rene Villanueva Acub, ni Aurelio, Mr. Aurelio Fiesta Jr., Judith Evelyn Biernes Nicolas, ni Sel Lacuesta Agkawili, ni Melanie Ragandap, kasamatan ni Ronnie Bagalaro, ni Mark Louie Makadangdang, kasamatan ni Concepcion, kasamatan ni Concepcion Galien. Papagayami, aging gati sumarunon tuman nga video, na may mabuya yo, dito'y page ni Paning Ray, kin YouTube channel na. Salamat po.